Ni sambul binakatali na turanga ken marama ki kemni na ngoni unin do batal tigomai ena elal kutuni ngo. Assalamualaikum na ken mbale ala me guys sumbuti iko kinan bakadengu ni kuwa onabe o sekina endua sarna ulutanga bimbi endondonu mentaklata udoko ulutanga na osetikini kuwa membaleta na kena tunde na Islam e vos ndei tunga kabaka tuto batataki ni vosa ndina nga ni bakadengu nio ala embulia na loma langi ke na burabura e kilabi na kakede tu na beka kede esianga ni bakandundi takatale endua na ka na Quran ala bakandin dinataki ni sa tunga kina na bakadengu nakambimbi membaleta nambula menda marwa nandina ndondonu kena sabsaba kamenda kila talenga na bakadengu etiko nga ena Islam na Quran etukuna na singa erawa niado manabula ke nambongi erawa ni sibia na singa ngori kede etukuni tiko ena loma ni Quran tol singa bulu kawono basinga bulu na Quran e bakan deita kini tiko kena na bakadengu eklai kede ibura na bakadengu etiko nga ena loma ni Quran Islam ekauta kenda menda bakabole katikenda sara ena bura kede ni musulmani ni ira kede ena elo ni bentokai na musulmani esianga ni musulmani ekakua ni raida tali endua tali na bakambota eso menda bakan dewa takani kanda wa seve irna kanda na beka membaleta na Islam ke suatale na ka membaleta na Islam motukuna be ira erasiangani mbale ni Islam ala ena saumanga naka enda bakarutaka mebuka nambula e vangauna nga menda ndui vimali waitiko kanda velo mani bakalebu kaninda veo kanindina nga nakabakalebu kemani naturanga ken marama ni ndo batikama ena lokatunungo enanga indo tale na nanda beringo indomo ena nduranga no kastaram ni sangai kalunga totokat ni satai mo to manda. Assalamualaikum, mengai sembuti kami bakadengu.